Me did Isaac Jumpo, but me family the great sample and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. So much GH so and when egu a wo hwe when you aba ekeskapa ene medi na gana wahala dwumedi na ebre asosemedi ebebeso mu se meje just say na chese ensem a ekotwi ekobrema ya domu esuko na ye de eba ababeso mu na ebusuafo ene de anchebia na eye yankasa yen papa Bishop Salifo Amuakom wo ba abonten ede eye enigisembi ebebeto Ghana for atirimu ma ye hu se 2021 de eyem kunim diafe eyeye diafe eyem koso afe achese wosi ye mose ye ma ye ni enje because COVID-19 from 2021 ye hu eye na CABM na yem papa oda Alive Chapel International Saba bontin biem achese wo call interview ewo eye Asempa FM na ewo na chese nkomotwetwe no ye busa eye na no asemede afa apatua ekoso asese eye donkume wo mahyebi de fie ana NDC for womo ente eye womo ho asese womo di eye nkugo na dane da womo have eye press conference upon press conference achese womo echese abano womo ena edinkunim ewo ho ena eye womo parliamentary seat a womo enya ene ho koneba enuti ye mampanyi dada John Dramani Mahama ene womo enkofo ekasa wo kache womo mamu se enkunim die ne de eye womo ede na nya de se womo eje eye isi ensem no atum no sen ena wo hunu esi efa na eno na ye papa ebie na no ede akasa no de ensem etu edwa ama ye mampanyi dada John Dramani Mahama se ye de wo ye no de enye no kwan so no emfa eye ekwamu kura esanse yakopom wo wan hihye ye edima obia ewo eye atiasefo asasi eso enti se wo de emba ya na wanya wo twen akoma na watena se na watwen se wo de baba bedru eye waboboa anom na watimi aso no wafa ede abowo na se eye wasi akan na enkugo aba eno ni se wo beso eye enkugo no emu no na eno anu no na se wo susu wo de etu eye wana mo say better days ahead nyame ewo emra wansha ede amobia ne ede na wobi esire ade bechi na wobi nsofo so na esinti se ne wona wusu a ade bechi no na ebia wo a wusu no na wo emum na wakwa akosem na se wo ye tintintinti se enya ade se meji atumene ede ade atumachina enti no ede meye bia meye dia na wo mpese nyame ensem ana ne hyehye ya wo ede ma wo daachi no ebetimi ayeden abem ne na wo chi mo di tudwa ese nyame aye hyehye ye ede ama NDC for achese eye 2024 womo na se nyame ya adom na womo enso sabato edura womo na womo betimi atena aye akonya no so na se ya womo nyoma din se womo be accept eye defeat yi ede na ne nyame enhyehye ye ne ede nyame epese wonye emfa ema womo no den na womo epe eye den atwe na no na wode etu edwa ese John Dramani Mahama, under the leadership of the NDC, must understand that the Lord has a plan for them. And for that matter, they must accept the outcome of the results and prepare themselves for 2024. The Lord was preparing NDC prophetically for a great work ahead. That is why they couldn't win 2020 election. God has not finished with Nana Addo, and for that matter, it was impossible for the NDC to win the 2020 election. The Lord is still preparing the NDC in the realms of the spirit for 2024. But if they fail to accept the results, they will destroy the future the Lord has for them spiritually. John Dramani Mahama must accept the results, the 2020 results, or else he will lose 2024 again. It is not time for NDC to be in power. And for that matter, they must humble themselves so that the Lord can prepare them for 2024. We ending so much as what they akwa to a year a year fontin tan ye so chima NDC for woman come to him. Woman bro woman say emfa a year preparation and yankopon edi woman efemu na se and a woman pre a year nkunimdie abotire woman pre a year chese basobode dia na mean say woman empre say woman beko woman nim sase yankopon
wone na adodan kwa ekofado woni ne enwie ye wone na manyoko MPP woni wo mu enwie ye kura wo won hyehyeye e de ma MPP amanyoko no se de be ya wo betimi ato nyoma pa ani nyuma pa wo no nyame wo de ahye wo mo ensa se wo mo meye ema wo manyi eno nti na 2020 abato yi anko in favor of NDC. Enti womo engine tum the title ni dikani because wo no ekasa wade atum dia na ne na bibia entimi ensesa temamufo anase wachitafo no womo ejidie ewo womo emu na se wo no anje antum ama womo so ampene eso dia enne na chese basa ene ebimu so nyamiti mu po wo de momo pe eno mo pese bebemu enti womo njintum se de be ya 2024 womo betimi edi nkunim anya sa pan dia enne womo besa edi enkuguo 2024 ebimu na wodi nsem we atu edwan akoye amfama NDC amanyoko no ene echitafo no ebi ama womo ababonten ese de prophet Salifu amako ede atu edwan wogidi se nyame ena aka che ne so enyanye se womo ebesomu de biara eda womo nsomu enem ensomu echina ene entwo no womo anyi ntumu se womo edi enti womo pomba bi atena womo betwe ne tan womo ne bi before betwe akobem se ade beti se ta anya sa pan dia womo ensore eso enti se ye nyame na aka kire ne sem 2024 womo belusu dia ene womo place womo belusu 2024 emom asen se womo belusu 2020 womo betena konya no so ene wo china ene na de chiye ene na MPP for mom ene ememefa 2024 akonya because 2020 abato pan dia no mo nim se John Dramani Mahama wafa akonya na enesa na no na ebinum nso eka esem nyame difo wakasa na de behia ne se yen Ghana for yen na wose yenje antum se ade nnum isi enya abobo awie enti eno a eno no bibia anyone na se enya gitumu a enya de se John Dramani Mahama no so beka se wonji eva entum enam se echitafo na ye wo makoma denden na wo ma kire se wo munji ntumu na nji ntumu chale no ntim ena dikani no so pese wonye bibia ma wo mu hu se wotai wo mu echi enti se wo mu so bedi wo ma akoma omba ma wo makoma abafom no makase yaje atuma dikani no enso so ebeji atum se me chiri ma ana se me omo support me mpo ese womo aja tumi twa so dia womo nti ena me pre akonya womo nti ena me di womo ani na so womo akase dia ene ade nti na me susu mi ni eso enti hu be nya se followers ana se womo di NDC amanyoko na chi no womo enji nkugo no entu no muji tum dia womo di kani no so ebeja to na pepepe ene asumja pe no womo emu no etimi akoso nanso se dia ebekwa akoye sem obia ene na dwenche ni obia ene se dia osusu ne nyoma esi efan dodo na ehu ne se enya de se womo ja tum ene eja tum wo china nkugo ne de womo enji emfa enso na mom obeji nkunim na tena so na ne MPP fo mom ena entwen 2024 se ampase nyame ena prepare dia nyame nso betimi prepare MPP for 2024 into one makwan na one more entina akonya yi eso na ebusuafo ensem aye papa ede atudem wonu ne se oye bias awo ensem no enam se easy enye declare enunti ena wo chemu se de be yanka MPP NDC form ebetimi achiche wo mu rabbit ne nsem ode atudem ana se de work no no kwanso no na wo se NDC for no wo mu ensom ewo gidie mu na wo mu ntu anamo entry 2024 anam for wadi ncha wo fa ensemi hu ebrei wo to ma GH comment section ebiom like videos na share or other social media platform so aha ene brebe me kwan ema ye di dwumedi ne ese ekres kapa enemy di makramo